ole clear tu te chibai le vekule voin hi February ni som panga kumsan hi som ni panga inrin ni ania tunlai hian internet lama thil pakhat boipui deuh mai auma chu Asteroid KHAWVEL sutur chungchang hi ani tun tuma hian he thil viral chungchang hi kan bi chiang don ani City Destroyer KHAWVEL ti chathei tu ti in internet lama chuan an soya he Asteroid hian KHAWVEL sut theina chance anei ani KHAWVEL hi asuani vai chuan thil puak lian tak asiam dona he Asteroid puak hi Hiroshima atom bomb an thlak ai khan alet zanga in anadon ani mase ichi ai main kumsang hi somthum pahnia KHAWVEL nai taka athok dona tuna changa kumsari lola tura min sut theina percent hi asang lo hle maya 2% chau ani nimasela China ero anin inbuatsaih na sa to hle report kim chang kangai thadon ani soita kang khan he Asteroid hian KHAWVEL sut theina percent hi asang lo vil chungin ma ason chet thunga he Asteroid hian KHAWVEL sudon ti an hriat chu tanga tun thleng hian asut theina percent chu asang chho hlek ani chu wangin ngai thataka ero achi lawang kan solar system kum billion li le point ruk liam ta an siam lai khan acham bang auma tuna Asteroid tia kan ko ta khi Asteroid hi space rock ania planet ain an dezo ni khi an hel kwal thina Asteroid magtadui tamtak omna mun ani bok Mars te Jupiter inkara Asteroid belt tia ko chu auma mase achang chuan an belt atang hian north chua ani thina hetianga anom to vai chuan khoi muna po an kal to mai thin kan chena KHAWVEL nen po ain su thei ti na ani chu tuna Asteroid City Destroyer tia internetin ako po hi aming diktak chu Asteroid 2024 YR4 ania scientist ten December kumsang hi somthum pahnia KHAWVEL nai te athok don andia KHAWVEL po asuthut thei ani he Asteroid hian KHAWVEL hi asutak tak ani vai chuan thil puak lian tak mai TNT ton makta duai riat puak angvela na ani don ani atomic bomb let zanga na ani dona aming chu City Destroyer ani he Asteroid hian tuna changa kumsari nuwa KHAWVEL asut thut thei awangin China chuan tuna hian planetary defense force turatan recruitment an lamek to ani zirtop ni liam ta khan European Space Agency ESA chuan kumsang hi somthum pahnia Asteroid 2024 YR4 in KHAWVEL aron sut thut theina percent chu an ennon lea 2.2% ani ti antarlang ani agency risk lisa achungung bera tuna hian aum mek bok aum je chu he Asteroid hian KHAWVEL asut theina hi aris asang hle ti na ani December kumsan hi somni pali thatop lam khan Asteroid fit za somthuma changa fit zathum inkara lian chu University of Hawaii Institute of Astronomy chuan an muchuaka until muchu hian Global Asteroid Response Protocol ashiatir ngalwata achan chu he Asteroid hian la chin chia na apel wang ani China State Administrations of Science Technology and Industry for National Defense chuan nazong mek kumnau panglam aerospace engineering international collaboration le Asteroid detection lama mibik tetan na advertisement anti chuak to ani ating zong hian China chu Asteroid in KHAWVEL alo den pal hlo don poa lo hria zungzung theinan Asteroid chui chiang turin mitam tak na thok tur an la dona Asteroid hian kumsang hi somthum panhi hian KHAWVEL asut theina chance hi niam tak ani lain aris level ero
asang chho zau zau to thung 2024 YR4 asteroid hi European le US Space Agencies te tan an risk level a asang ber tuna hian animek bok karma sa khan KHAWVEL asut theina risk level hi 1.3% ania tuna chuan 2.2% a ai hlang kai le to ani hetiang hi ani wangin China chuan ngai thataka chu andu tok lova chu wangin tuna tang hian he asteroid chungchang hi an ngai vena zirchian na an nei chomeka hemi tan hian hetiang lama mithiam tam tak kumno panglam le khathiam te chu he chui chian na thok tur hian na an lak tur thu an lo pong chuak to ani he asteroid hian KHAWVEL asut lo nan hian ruam man na fing tak tak aman thei ome kumsan hi somni pani khan NASA chuan planetary defense test masaber lo tling takin an lo nei to a asteroid hian akong alo zo zel lo nan le akong athlak thei nan spacecraft mangin asteroid chu an sutir ani Li Mingtao Chinese Academy of Science National Space Science Center a researcher chuan China Science Daily in tho chan ni February ni so kumsani som hi panga an interview na China chuan asteroid laka an him theinan mason na lian tak an nei to ti Li Mingtao chuan soi ani malam panzel tur chuan manrua configuration le performance kim chang taka ti chang tun mai ba ka asteroid defense lama in ngat specialized team siama poimo thu Li chuan soi ani Li chuan KHAWVEL ven himna tan China finnale Chinese chakna hi bidang te hriata ponzar ve apoimo thi asoi ani hei hi a online profile a chuan asteroid lo do let na asteroid defense strategy thar design na atel ve ani ti atar lang ani a profile a chuan KHAWVEL naya asteroid te beipui thak na tur arang lama insil sian na tur le defense system siam na lamte atar lang ani September liam ta khan China chuan KHAWVEL naya asteroid te beile dan tur rom man na han puang zara state media te tarlan danin an mission hian atum ber chu asteroid KHAWVEL lo sutur chu zirchian na nei masak phot ania ti chuan kumsan hi som thuma spacecraft manga sut antuma hetianga anti chan hi chu akong thak tir andu wang ani ole khati zong kha tun thuma asteroid kumsan hi som thum pahnia thleng tur chongchang kan tarlan thei chu ani e video dot lek ani mule vek do nia